Svirali su dok je Titanik tonuo, muzika koja nije želela da utihne. Kada je Titanik udario u ledeni breg 1912. godine, na brodu je nastala panika. Ljudi su trčali, vikali i tražili spas, ali usred tog haosa dogodilo se nešto što je ostalo upamćeno kao jedan od najpotresnijih trenutaka u istoriji. Orkestar na Titaniku nije prestao da svira. 8 muzičara predvođenih violinistom Wallaceom Hartleyem stajalo je na palubi i nastavilo da svira muziku dok je brod polako nestajao u ledenoj vodi. Svirali su da umire putnike, svirali su da ljudi ne izgube nadu, svirali su dok je smrt bila sve bliža. Niko od njih nije pokušao da pobegne. Svi su ostali na svojim mestima. Prema svedočenjima preživelih, posljednja pesma koju su svirali bila je himna Nearer, my God, to thee. Bliže, Bože moj, tebi. Te noći, dok je Titanik nestajao u tami Atlantika, muzika nije stala. 8 muzičara je sviralo do samog kraja. Nijedan od njih nije preživeo. Kažu da su putnici koji su se spasli celog života pamtili tu muziku, jer dok je brod tonuo, muzika je ostala iznad straha, a neki veruju da je te noći usred ledenog okeana muzika pokazala kako čovjek može da pobedi strah čak i pred smrću.